Sanibonani ibizo umchasiseli. Sibinye sontombi zasemzingwane exhibeni kwakhokho kwakumaya. Sanamukela AVG Reality Channel. Hamba nensizwa la. Umafohle. Ngicabanga ukuthi abantu abaseshunini werumba bayazi kakhulu emculweni insizwa umafohle. Ngeke ngimkhulumela kuyona inkomo yomdala. Mfowethu sabona. Yebo. Kunjani mfowethu? Ngiyaphila kunjani? Hayi ngethambo ngaba mkhulu. Mfowethu ungubani umafohle? Umafohla ngumfana kanje nomnyama isilisa safohloza umdabula kwando lasithupha. Inkudla egudla isikhathi eside ngaphansi kwesiketi zabomama, inkunzi emnyama ekhahlele emva yakhathela phambili. Umpahla nomlugululo lamadoda positive. Ngizwela phana wathiwa ugudla isiketi 10. Oh mama, mthwana. Jazi njalo phela izibobo zensizwa. Kumele zihlaziwe siyenze ukuthi akuvamisanga ukuthi ngizwe insizwa erumbeni zinezibobo ezifana nezakho. Wena yini difference? Umahluko ukuthi mhlawumbe ngokuzalwa ngizalwe eFlabusi ugodlwayo. Mahlaba ithwale kodwa ngumzukulu kumahlaba ithwale. Angizalwa kugodlwayo straight. Umama ngizalwa kugodlwayo straight. Umahlaba ithwale ngumzukulu. So maybe kulapho ngathi kulo mahluko khona kakhulu ngoba lekithi irumba abayazisisi. Ngini ngase Flabusi irumba yona bayidlala but ngingathi ngamanye amagama bebengakabi khona ayiduma kakhulu. So umafohla ufika njani usungumafohla usucula irumba usuka lapho eFlabusi ngoba uyasho ukuthi irumba akusinto ebhame kakhulu endaweni kuthi ukuthi ngokuhamba ngokuzalwa ngizalwe eFlabusi ngokuhamba nami ngihamba ngasuka ekhaya ngabuya ngazigoli ngahlangana nabafowethu abahlukahlukeneyo abayibo abagcina bengilanda bengidonsa ngesandla bengisisi erumbeni. Waqala nini umafohla ukuthi atholakale eseserumbeni engathi mina ukungena nje kwakho emculweni kungenza ukuthi mhlawumbe iarts ungakuyicela ngoba iningi labantu esibabona ku-arts uzokutshela ukuthi hayi ngaqala sisesikoleni o ngaqala ematopini sisenza so ngiculela abantu ozangena ungene ngagcina sengibona sengingumculi. So wena ukuthi ugcine usungumculi ufike njani? Kusho ukuthi iarts ngathi into emvele ngikunayo isegazini. Kusukela ngesikolo vele bengihlabela imbube, ngicula imbube, ngisenza ama poems ngiyimboni esikoleni. Ngathi ngihamba ngifike eGoli, ngafika ngazama kakhulu ukuvuselela iqembu lami lembube. Kodwa akuzange kwaba impumelelo. Ngalunguza kancane emculweni back in 2008-9. But hayi akazi ukuthi yini walunguza wenza kusho ukuthi ngathi mase ngilunguzile emkhakheni omculo werumba ngasembona amaqhawe ayekhona phambilini bekunini lapho the 2008-9 back then yabona asembona ukuthi hayi erumbeni kulobungozi kwaba ukushuthi wesali challenge ngaleso sikhathi kunabantu ababe angisabanga i-challenge as such kodwa mina ngiyindoda eyakhula ihlupheka wona. So ukuhlupheka ngizonda ngenhliziyo yami yonke. So ngathi mangilunguza ngalesi sikhathi amaqhawe engabonayo esemkhakheni womculo werumba yabona phela kufuneka lento sishe nabalandeli emakhaya bakwazi ukuthi bahleke ungafi wedwa esikwazi ukuthi kwakuthela. Yazi into engihlekisa kakhulu ukuthi mangakhuluma uzasuka ku-2010 vele sifuna ukuthi kuthiwe uthe ngoba lapho yasho uDube engalubona emaqhaweni ayeserumba yilo bangenza ahlehlele emuva. Ahlehlele emuva kwangenza ukuthi ngehlala more than 10 years ngisesaba. Ilokho ngifuna ukuthi sikwazi ukuthi sihlekele sibaningi. Ithi insizwa lana
into yamhlehlisa emuva efuna ukungena emculweni ukuthi wayengaboni iprogress mhlawumbe kubaculi ababekhona ngaleso sikhathi ngabo 2008. Okay, not iprogress as such, not iprogress as such, but i-lifestyle yabona, i-lifestyle yabaculi baelambile angeke ngisho njalo ngoba ngizothola bayesuthi hayi angeke ngisho njalo yabona. So yiyo into engenza ukuthi ngisuke ngihambe ukwejuba lika Noah ngangizitshelile vele ukuthi hayi angeke ngisaphenduka, kodwa kwasekufika insizwa thizeni ukuthi sibe clear lapha ngicabanga ukuthi ngifuna ukuthi sibe clear ukuze abantu abahleli lapha emakhaya bayi-understand kahle lento ngoba mhlawumbe uthola ukuthi ingamsiza omunye umuntu ohleliyo lapha ofuna ukungena futhi eroomeni ukuthi naye ahle njani abaleke yabona mayebhekelina. So abaculi abakhona manje naye ahlabaleke so ngifuna ukuthi ube clear ukuthi exactly yini eyokuqala yakwesakisa kakhulu ubone ngiya-understand le lifestyle. Ngifuna ukuthi kube clear komunye umuntu njengokuthi uthi ushuthi hayi ngabona amabhrugwe edabukile baculini kubo majozi kubo zinja yabona nangifanisa ngabaculi bomaskandi because babathe ngisondelene nabo abangeke bekwate. Khawula ngithi into engayisho kwamanje ukuthi angifuni ukumention amagama abantu, hayi amagama amagama kodwa abaculi uDube ngabona okay ukudubeka engakubone baculini wangenza ngibaleke inyawo zombili. Cabanga ukuthi mhlawumbe mawungese ungene nawe emculweni uzodubeka. Ngicabanga kanjalo, ngisho ukuthi kunjalo kodwa abona abaculi bengabantu abaswelayo kakhulu abasuka bebhekelele emculweni. So kwangenza ukuthi ngihambe ngiyesebenza kakhulu ngasuka ngabamba ngamandla ukuthi at least mangabe sengibuya ngapha ngingabulala abantwana ngidla. Ngicabanga ukuthi it's a good advice ebantwini abalapha ukuthi isikhathi esiningi abanye abantu kugcina abantwana sebebulawa indlala, umuntu evukela eKatari insuku zonke mhlambe iKatari leyo ingalethi i-income. Yikho ngizama ukutsho. So uMafohla nangu usebalekile emculweni ngenxa yokuthi uyasaba ukudubeka lokho akubone kwabaculi babo 2008. Ngiyazazi mina nangicula ngo2008 bazazi bona ngithela ngithi angeke ngiqabike lokho kubo 2008 uyayisikhona la enabale enaxoxa uMafohla emculweni. Usebuye usubuye back, usho ukuthi manje ngoba usubuye back alisekho lo liyadubo lo liya angisho ukuthi alukho lukhona, kodwa mina ukucabanga kwami ngibona ngathi angeke usangi-affect. Yeah, based on indlela esokungakhona la sengikhuluma ngami udubo lukhona but angisenandaba nalo kakhulu. So okay usungakwazi ukuthi sengakwazi ukuthi khona ngaze umculo ungalethanga lutho etafuleni kodwa abantu abambela lebili. Cabanga ukuthi i-advice endlako angazi noma uyafuna ukuthi sedlule la singaphambili noma kukhona ofuna ukuku-add. Engakwenza kuphela ukuvumelana layo ukuthi hayi angicabanga ukuthi luphelile. Yes silawo ama musicians esilawo kathesi especially ku rumba ngathi wona asekhwabithisa because sesibaboni labo Brema bethola izimoto, sesibabonile aba MC bayirumba banjabo ma president bethenga imoto, o Mr Bones babonile bethenga imoto. So ngaleso sikhathi akhuluma ngaso ngicabanga ukuthi mhlawumbe umuntu obele moto ngaleso sikhathi okurumba ngimaziyo mina bekunguMartin. Abanye bonke abebekhona ngaleso sikhathi sakudala bebengela lutho. Omagwaza kade sebele imoto zabo, Dukes Junior sebele imoto zabo. Otshezela ukuthi sokukhwabithisa umuntu sengafuna ukuthi acule irumba. And sesiqathanisa labaculi baseHarare kumbe ngithi eMashonaland. Isikhathi esiningi uyathola ukuthi abaqali ngomculo. Uthi umuntu ehlele ephuma esikole ahlala emculweni. So Mafohla into ayenzileyo is exactly what they do. uLeonard Jakata is a technician. Uyeke esesiye emculweni uqale waqhubeka esebenza. Waqala ukucula uthe umculo sombhadala kula semsebenzini. Wakhetha okungcono. uNicholas Zakaria obebekwa ngeSunday uke wayeka umculo la konke yakusamsizi ngalutho wathatha dokuzeni ama instruments wavala wadrive amagonyeti ngoba ubekubona ungamsebenzeli ngalutho. Otonga imoyo wayenguclerk wase hospital uchiye ngoba umculo usumbhadala mo. So ngicabanga ukuthi akube iadvice
enhle kakhulu emntwini ofuna ukucula ukuthi okokuqala there is no guarantee yokuthi uzoba successful emculweni. So nxa ungabe la i-guarantee ingaze ube le talent elingakanani especially ebaculini basemathebeleleni ngoba lokunye umculo uqale ube kuyikuthi wena ufuna ukuveza italent kodwa ubhekela ngakiyo until uze ukubhadale kula lokho ongakhona ukuthi ukwenze. Ngicabanga ukuthi uNcube ubeke exactly lento obuyithatha. Okay, nangu uMafohle usebuyile emculweni. Asiqale khona la. Yebo. Yeah. Ngifuna ukuthi ungichazele ukuthi usufikile yipi album yakho wangena ngayo kwahamba kanjani? Kusho ukuthi ukufika kwami emculweni mina ngangasenalo ithemba lokuthi one day ngizoba nemali. Kwenzeka umlisa thizeni afike endlini wami angichazele ngendlela angichazela ngakhona angichazele ngiphupho angichazela lo. Yabona wasengicebisa kakhulu ukuthi uyacela kusho ukuthi mina ngize ngokucelwa ngize ngokucelwa uyacela ukuthi mangihambe ngishone khona erumbeni ngiyocula hayi ukuthi ngazidecide ngasuka ngaya no asikwazi ukumqamba umlisa thizeni ngoba ngithanda ukugudla kakhulu amagama abantu ngicabanga ukuthi into enhle phela ukuthi umuntu akufake yathi hambe ngene emculweni acabanga ukuthi naye engaphatheka kabi ukuthi wenza into enhle kangaka esikhipha umculo. Okay, into enzakalayo ukuthi lensizwa bathi ngumzingeli indoda ngiyasenkayi icula umaskandi. Iyasibonga kakhulu umzingeli. Iphindile ngumfundisi bandleni thizeni but angikho ukuthi bandla bakho. Iyo indoda iyafika kwami yangicela ukubana ngiye emculweni. So nayo yayingelalwazi kahlehle ngezinto zeRoma. Nami ngelalwazi kahlehle ngezinto zeRoma. So le ndoda yangithatha yahamba nami kumajozi. Hamba nami kumajozi yafika chaza kumajozi ngendlela achazela ngayo. Wahlanganisa nomajozi. Umajozi waba nguye umuntu ongidonsa ngesandla angise studio. Umajozi loyo. So that was the first usunengoma ezingaki or ngithi since okay kusho ukuthi le ndaba engikhuluma ngayo into eyenzakala last year last year ngo-October. Last year ngo-October ngikwazi ukuthi ngikhiphe ingoma ezingu-2 ikhona ethi umcebo lenye ethi umthwentwe uhlaba usamila. Zahamba njani zona mhlambe enkundleni zokuxhumana kuma digital platform lapho osho ziyatholakala ngithi online? Ziyatholakala online. Leziyana ingoma kusho ukuthi zidle ubhedu ngesingami. Ngendlela engi-understanda ngayo la ngendlela engibona ngayo ngibona ngathi lezi ngoma zaba successful kakhulu. Ama USB engathengisayo mina ngicabanga ukuthi abalapho ku6. Yeah, 1.6 aba6 ama USB engathengisayo. But ngayenza imali eningi kakhulu. Ngayenza profit. Yeah, because ngathengisa ama USB i6 and I made close to 40,000 out of those 2 songs. So that was successful. Yeah, ngicabanga ukuthi abanye ku career yabo yonke yomculo kunzima ukuthi umuntu azayenze u40,000. Akulula kangako umculo ubusuzi. So uthema last year usuwenze ingoma ezimbili waqhubeka this year kukhona mhlawumbe osokukhona osukwenze. Usho ukuthi lo nyaka hayi asifika ngasikalelekile. Ikhona ingoma ezingozi kakhulu kule album esikhiphileyo ethi yona Kiss of Death. Kiss of Death qabla kokufa kusho ukuthi hayi le ngoma ngifunga ngayo. Khona anginalwazi olutheni ngomculo weRumba ngoba I think wasemculweni weRumba kahlehle ngisangena ngisafika labacula ngibazi abacula abaningi abacula eRumba angibazi abacula eRumba abaningi kodwa ngibona ngathi uzogqibela le ngoma ethi umfana ongelamota Lepeza wakhona. Ngicela uyichazele. I-album yiyo ethi umfana ongenamoto. Noma kule track ethi umfana ongenamoto kule album ekhona. Kule album ekhona kule track ethi umfana ongenamoto. I-album
Kiss of Death. of Death. Yeah, kule album yo. Kule album kule ngoma yengozi kakhulu ethi umfana uyamonda. Yiyo kakhulu kulezinto. I trend kodwa ngizwa amandla indlela esinda ngakhona. Mangithi ngiyaqala ama weights. Hayi yasinda. Yasinda qawula kithi uma ukuthi lonyaka ngikhangele ukuthi ngithengise nepa ama USB lapho ku 8 to 12. Yiyo nje ngikhangelele. Ngicabanga ukuthi lo ncube ngale yambona sesiba confused. Ukuthi uthe wathengisa ama USB awu6 and manje uthi kule album ezayo ufuna ukuthengisa ama USB awu12. Lana ukhuluma ngama 1000 noma ukhuluma ngama 100 noma ukhuluma as 6 as like 1 2 3 4 5 6. Ukhuluma ngama USB is like 1 2 3 4 5 6 up until 8. I-target yami ikuthengisa 8 to 12. Understand? Only that. Because mina I'm a business person. Yeah. I'm a business person. I-aim yami ayisikho ukuthi wenze ingoma zigcwala indawo yonke. Yeah. I-aim yami kunakekela isikhwama sami. So that's my aim. Ngicela ukuthi leyo uyihlube kakhulu ekhasini because ngicabanga ukuthi akusimi ngento engiconfused nabantu ababukele emakhanda abantu basuka confused. Ngicela ukuthi ngoba abaculi abaningi bathwala nzima mpela umuntu uthaze ufika ku 100 USB azithengisa kodwa mabesizwa enye indoda igculiseka mpela sithi yona i-right kabi ngokuthengisa 6 and ifuna ukuthi kulokho kuzayo ithengise 12 aba understand. Yeah, angazi ukuthi i-secret yakho ngafuna ukuthi uyitshela abanye kwenze ukuthi omunye umuntu vele othengisa 1 na sibone i-secret enginayo ukuthi okuqhakathekileyo ukuthi wenze malini than ukuthi ubani uthengisa ama USB mangaphi because ukuthengisa ama USB ngazuthengise ama USB am50 am60 am100 leyo mali angelizinze ushintsho it's not going to make any difference. So our business mean that you understand. So our mean what there are certain people who are listening to my songs, certain people who are listening to my songs. So like njengamanje laba bantu engikhuluma ngabo I'm going to deliver their USBs. They are only 12 for now. So I know ukuthi guaranteed I'm going to sell 12 USBs. I think strategy sakho mawungashare nabantu ngicabanga ukuthi strategy esihle into isho lapha ngicabanga ngoku-understand kwami ngazi uzocorrect masiko ukuthi mhlawumbe mawumculi ungakwazi ukuthi ube nama-partners of business friends abangafika 12 ongahamba uyopresenta i-project yakho kubo bafake imali thizeni. That's very important than to have 12,000 followers ku Facebook abazohlala bethithisa abantu mhlamba ngo2 o'clock ekuseni begodola ingubo zingekho. It doesn't help anything, yabona. So akuncedi man. Yabo abantu like I've seen ama groups mina bengekho lokuzine lezinto zerumba. So sometimes there is a little bit video ngayenza. Befuna ukuthi size lapho before so uthe wena umushe emculweni. Bengifuna ukuthi ngize khona ukuthi irumba ilento nje yona leyo yokugudluzana noma nje siloku ukubona kwamanye amajenti irumba inalento yokuthi niyathethisana njengoba usuke wabalisa niyathethisana nenza since wena nje ubufika manje nale nkulumo yakho yonke le basazobamba bakuthethisa sebeke bakuthethisa yini before. Yeah, like ukhona umuntu ongitshele ukuthi bake banithethisa but angakaziboni lezo njalo mhlawumbe ku social media. Yeah, uyabona so angakaziboni lezo zinto but I don't think ukuthi zingathi mina ngiyedinga phela mina ngithanda kabi ke ndiyathanda amakhasi amanye ku Facebook angazi ukuthi wabo bani abo rumba wathwathi yabo. So mina like give me I won't affect you because trying standard say life mhlawumbe somathethisa isamathethisa oqeda isikade bhale 200 words ethethisa umuntu angamaziyo angakaza mboni angamzwisisiyo lokuthi uthini. Understand? So ubhala nje 200 words abantu abekho busy
Yeah, but they have to find something to do than to take this Mavohla. Mavohla won't take this of it, does it? It's not gonna break me anyway. Yeah. So when inhlamba mostly nginokubheka inhlamba ziqhamuka kubalandeli emakhaya or noma ziqhamuka kubaculi esikhathi esiningi ziyabe ziqhamuka kubaculi kodwa bembathi ingubo yongathi ngumlandeli ngoba isikhathi esiningi sinokubona thina kumaskandi ukuthi uqhamuka umuntu lapha ethi yena sengubani bani ikhandela ikhulu kodwa sisazi ukuthi hayi ngumajozi uhluzwe nje ilanguage mayikhuluma uhlupho ngaba uhlupho lukhona qawula lithi ukuthi abaculi bayirumba ngakani bazi angibazi so ukuthi ukuthi yena lo uthethisa umculi kumbe kumlandeli maybe ngizoba le idea right ngoJune because manje ngicabanga ukuthi ngoJune ka2026 ngicabanga ukuthi ngiyani maybe njengomuntu ohlala busy I'm a very busy person so I think so ngeholiday uzongena ku Facebook ngikwazi ukuthi uyabona into efana le so ngoJune maybe ngoJune mangibiza ngoJune ngizokutshela ukuthi no manje ngizwa bethi so la into isho ukuthi kahle la ubafodla ecabanga ukuthi into ayisho ukuthi abantu abaningi okithi abaculi abaningi ngokuthi abalandeli abaningi banesikhathi. Exactly, banesikhathi. It's much better to take isikhathi sakho uthengisa amatamati estradeni wenza something to feed yourself, to feed your family, to try to make change difference efamily yakho than uqedisa isikhathi eside kuFacebook ubani ubhizi wona bakuthethise bathi angakezwa but ukhona umfonela ukuthi bakuthethisa lana but angakaboni because I'm a very busy angizayi ngithola isikhathi sokuthi so ngoba sisiya ku okay abantu ngishuthi abantu abathethisa ubafodla kuthiwa isikhathi sikhona ningamthethisa manje kodwa ngoba sisiyavala sisiya kuma holiday kanje uzoba nesikhathi esiningi sokuthi a review inhlambazeni bese uthi lapho ngoJune next year you will respond shulo ngoJune uyabona sekopi yeah mafodla angeke sivi yokuthi abantu bathi ngoba usithi umusha emculweni vele usazoba nakho ukuthethiswa kuningi usuka futhi nalapha bazikuthethisa futhi besho ukuthi hayi kunje so uyibeka le nto yokuthi abantu bethethisa. Do you think ukuthi yiyo epusha abantu ukuthi bagcine mhlawumbe umculi esenza kahle mase sebona ukuthi uyathuka noma iyamdicilela phansi agcine mhlawumbe umuntu eluza imoral? Qawela ngithi into kufanele ukuthi abantu bayifunde kahle kakhulu ukuthi alikho nalidlanga lo ungazi ungangithethisa kanjani is not gonna break me anyway and ayinjinji attitude yami ayinjinji indlela engenza ngayo. Understand? Because most of the time abantu abathethisa abanye abantu abaleleke of understanding because umuntu uthethiswa most of the time umuntu uthethiswa umuntu ongamzwisisiyo ukuthi uthini. Yeah lapho ngiyakuzo. Yeah, so uma unga understand ukuthathela kude yabona leziyana vele zazivele yabo esikolo ngale yabo leziyana izasihlangana leziyana izikho zikakhulu yizesuka zeyingozi ngabo zikho zinhlamba khona ipost engake ngayibhala nje I think imandla ko ukuthi abantu laba abathethisa kakhulu inhlamba la ku Facebook ngicabanga ukuthi abantu abaningi especially abafunde ema boarding school abafunde ezikole ezithizeni bekule genge le bibhala esikolo etoilet ngo2 izikho zikakhulu leyo genge yiyo ngeke ngabhala because leyo genge yiyo esesinayo manje ku Facebook esithuka inhlambe kusuku isenza because yiko isipindi sesana esiba naso sokuthi angene etoilet abali. Yeah, but most of iso zesiyana asenaso na but leziyana ziqhamuke ebusuku kakhulu ungabasoli labana abantu ebusuku abantu bakaNkulunkulu bayegodola because awusoze uthulele empedini wakho omuhle udry ube lesikhathi sokuthethisa umafuni. So most lenjiva lezi zithethisa abantu ebusuku ngo2 likhaza leziyana injiva lezi azilangile so injiva mangela gubo vele izavuka ekseni ngo2
thethisa mama because ikanza liyazi yabo so ingoma le ethi yona umcuka umfana ngenamoto ngicabanga ukuthi ihambisana lapha umfana ngenamoto uthi lapho umfana ngenamoto nguyovuke kusuku no ingoma le ethi umfana ngenamoto ikhuluma indatshana angithi wazi ukuthi music arts mina ngimusha emculweni kodwa ianti vele into engikhule isenhlizweni yami into engikhule nayo so le ngoma ethi umfana ngenamoto ikhuluma ngentombi eyaqoma umfana engasebenzi wathi mayiseqala ukuthola umsebenzi umfana akashintsha ukwenza so umfana ngenamoto lapha kuthiwa nguye alright umfana ngenamoto vele kakho right because hamba thenga imoto selomfazi uyaqala ukufuna ukubona phela laba abafaka ama eyelashes nama wigaliza yona because yona sibona ngathi life yakhe sikhuphule so le ngoma already ingoma isikhona kuma digital yonke indawo abantu bayamkela kanjani ama ungathu njengoba ngishilo ukuthi angisingumuntu othi nxa esebenza akhalele kakhulu ukuthi ngibone ukuthi abantu bayamkela kanjani so lokho kana ngakubheka ona kahle kathi igama engalibeka manje awuthuleli indlala kahle hayi indlala isothethi isiphala sicwele mina lapha ngiphusha isiphepho ngobe ngicabanga sesingabe kakhulu angazi ukuthi ya mina imbuzi imbili mbonana kulezinto ezi2 osuke wakhohle ukuzibuza okokuqala uthi yena wathathwa ngumzingeli ya wamsa kumajozi ngama artists acula umaskandi kwafika njani ukuthi ufike ucule irumba uvela ufuna ukucula irumba yini o ujike suphambili and ingoma lezi ezi2 oqale ngazo zingoma zemaskandi kumbe ngezerumba then bese ngisithi ngihle ngibambanise owesibili uthe wena wathengisa ama USB angu8 wathola angu6 wathola around 40,000 iUSB A1 ubuyithengisa ngemalini kusho ukuthi indlela lama USB athengiswa ngakhona akana price mina ngideliver iUSB umlandeli thizeni akhiphele umalala okay yeah so into yenza whether he likes the song or not ngifuna ukuthi sicacela ukuthi usangathi usiya deliver iUSB ngifike ngifaka but leyo sinnegotiate qhawela kithi mina ngiyadeliver kuphela ukuthi ingoma ethandwa elalela kusala kuye mina kwami ngiyadeliver ina angiki imali yami leyo ayidecideayo ukuthi khona iyo engifanele so kubeka ngokuphendula umbuzo kahle isizathu esenza ukuthi ngiye ngicine semkhakheni werumba mina bengivele ngicula imbule phambili so ngathi mangifika kumajozi ngihamba nalomdlisa thizeni umajozi nguye ngathi mangimculela ingoma engiculayo umajozi nguye wadecideayo ukuthi mangiye kurumba wazushunu wakho wezushunu yami ukuthi lo uzosinika iprogram isikani ngibona silahle ngathi so yinto yenzakalayo qhawula kithi then bese kusiba le ngoma le ethi umthwentwe mhla usamina kusho le ngoma kahle kahle ngangiziculela mina mawungumnguni mawumuntu esintwini uunderstanda isaga esithi uyisitsho uyisaka ngizoqhubeka khona uyakwazi ukuthi kusho usho ukuthi umthwentwe mhla usamina ngangisisho mina then ingoma lethu umcebo le hayi ngangikhala ngendoda yayivithile emathandweni sebeyilahle kabuhlungu zona angizaye umcebo isn't it ama riches ya ingoma ithi yona ngangizifunela umcebo usho ukuthi ngishele lona injivi yakhala lapha injivi ithi kona sewushintsha ukwenza ngoba manje ngingasasebenzi kusho ukuthi lo mntwana uyaphendula ukuthi hayi mina vele ngangazange ngithande la ekhaya ngangizozifunela nje umcebo hayi manje so umcebo ngoba sewuphelile sikuphela ngothando angazi imbuzo yakho iphendulekile yonke noma khona lapho owesibili awuphenduleka uthi yena uyafika uchiye iUSB
ubusunikeza imali oyibona ifanele otsho ukuthi phela sokungaba nomuntu okhipha 5 rand so ngifuna ukuthi bekwazi ukuthi lawa ayi6 athengwa ngamalini and ngabantu abanjani labo ukuthi uyakhetha abantu badivila ukuthi le ivele ngiyangibone emabhendini thenga ama-city ngabo 10,000 mana nhle ngiqale kiyo no mina ngakababona abathenga ama-city ngabo 10,000 le mcimbi yona ngakayibona angiyazi so angikwazi ukuthi kwenzeka lokho makuyikuthi kwenzeka ukubona ku Facebook hayi mina ngahlala nakho ngoba manje isikhathi ku Facebook abisiqinisa ngiyafuna so babethenga ngamalini labo and ucount kwenziwa yini injiva eyathenga ngemali eningi yathenga nge-18,000 USD okay so kusho ukuthi nawe khona lapha uya ngokuchasisa kwami ngale ndlela echasisa ngayo yeah I'm sure you understand ukuthi labo bantu ngabantu abanjani Yeah. abadivelwa lawo ma USB nge-courier guy not nge-Uber or Bolt but i-courier guy so I think serious understandela nawo ukuthi leyo yipi mhlobo DHL ne i-DHL nebona lezo emakhaya ukuthi le nto yokuthi uthumela abangani bakho kuthwele i-USB nge-GD6 olayisha ngalo Twakayisebenzi okufaka ema-Ubeni 30 rand Uber ilethe ngale Twakayisebenzi Twa i-USB courier ihamba nge-DHL mhlawumbe ezinye zabe siyaphesheya nge-courier ngendiza phesheya iwani ihamba eCanada ngendiza I'm not sure like mina ngijobhala uhambisa courier ukuthi ifika njani nice then imali from Canada hayi vele lokho ngama transaction angithi yabona ama transaction kanjani ama remits ngicabanga ukuthi abantu abanye bazoba inspired abantu abakwazi ukuthi yonke into ekhulunywayo bangayithathi ku Head and Taylor athathe iside elihle layo ngicabanga ukuthi nawe mawuhleli usemakhaya ungaqala manje ukuthi udinge abantu bakho who can support you or abantu who can support your project mawumculi ube nabantu bakho nawo bazi ukuthi ayinabantu bami abangu-20 ngoba ungaba le-6 njengoba funga agcine usifa ngendlala uthola ukuthi abakho abaqinanga kanjalo njengabakhe so ngicabanga ukuthi it's the best thing ukuthi niyenze ningabaculi ukuthi uba naleyo nhlobo ye-backup because masingabheka ukuthi noma esibone abantu kuma-digital platform ngicabanga ukuthi umuntu can come azotshela abantu ukuthi no ngiyabona ukuthi ingoma yami seyihambe kakhulu kanjani inama-views amaningi kangaka then ama-views lawana they don't translate to imali ukuthi ungabona ingoma yomuntu ina 100,000 views then ucabanga ukuthi mhlawumbe lowo muntu sewathola kune-100,000 rands or 100,000 ziki or something yabo so i-100,000 views yona lana iyakwazi ukuthi ikunikeze 20 rand or ikunikeze $20 or whatever the money so ngicabanga ukuthi i-strategy sakho i-strategy esihle engicabanga ukuthi abantu kumele basithathe bengasibheki ngenye indlela basithathe nayo ukuthi mawusuka manje ungumculi uyoshela nawe abantu obathembayo nawo ukuthi hayi laba abantu they can back i-project zami ngemali thizeni ngemali engaka ukuthi ukwenza ukuthi na next time urecord because ukurecord I think ku-expensive to the extent ukuthi ngeke uqhubeke ukwenza ungatholi imali. That's true ngoba sengingabona sibili ngiyahlangana le injiva ngazi ukuthi injiva bathi ngubani kodwa yahlabela yacha ukukhona ukugcwala 5 liter lenjiva engomeni yacha ukukhona ukugcwala 5 liter lenjiva yana injiva yana kodwa ngathi mangibona isimo sayo ngayidabukela injiva ngaze ngayichasa nami ngizindlela ingumculi yona yasho njalo yathi ngumculi ngoba nawo kodwa uthe wena isikhathi esiningi abaculi kawobazi edile Facebook ngawukho you are very busy ngicabanga ukuthi abaculi abaningi nani ungaba-advise njani abaculi ikakhulukazi laba abaculi othola ukuthi bachitha isikhathi esiningi ku-social media to the extent ukuthi bagcine bethethisa abantu or to the extent ukuthi bagcine bengasabi busy ngezinye izinto mhlawumbe that can yeah they must find something to do
uncube ujwayele ukuthi you must get a job. Yeah, at least kufanele bathole something ukwenza because ungabona uthola isikhathi sokuthi uhlale phansi uthethisa abantu kuFacebook ungumculi ebulala abantwana ngendlala kufanele bathole into yokwenza but ngizoba lolwazi kahle ngoJune la ngizokwazi ukuthi ba advise khona manje ngimba advise ngizobatshela ukuthi no tholani into yokwenza. Ngicabanga ukuthi manje ngifuna ukukunikeza i2 minutes or ngithi i3 minutes utshela abantu this message yokuthi abaculi ko nabalandeli thizena abanye abathole isikhathi sokuthi ba concentrate on good things baye ukuthi umuntu maye egodola esendlini abe esecabanga ukuthi nathi sibhekile sisuke silele abe seloko yabona. I think lapho mbona ngathi ngizokwazi ukuthi ngibatshele kahle ngoJune ngoba manje ake uzutshela umuntu ongamaziyo alana sizobanikeza nje in broad ukuthi whoever kuzowela kuye maye njalo then uzobona. Mina ngakusho ukuthi ngaleso sikhathi leso ngo2 o'clock ugodola ingozi ingakwazi ukuvikela emakhazeni zama ukuthi ucabange into ezatshintsha impilo yakho. Zama ukuthi ucabange into ezatshintsha impilo yakho because lelo data othethisa ngalo sibanibani ulithengile yabo ulithengile ukhipha imali so but nawe mawungazicabangela manje ngenqondo yakho ungathenga into yokuthi uyethethisa omunye umuntu then what ungamthethisa then phela angithi ngisemculweni you can be a rival kuye or mhlawumbe no kulama rivals kuruma. I think so because ngoba unjalo umculo obviously ungathola ukuthi wena ukufika kwakho emculweni kungenza ukuthi khona ongazange wajabula o mhlawumbe abantu osebenza nabo emculweni kukhona ukuthi abanye abantu abazange bathanda ukuthi kanti usibanibani usesebenza noMafohla kini wali usebenza ubani basechaya iKatari kuMafohla kini wali ukuchaya iKatari kumbe uyabona kanjalo kuningi okugcina create ama rivals emculweni. Mina abantu okwamanje abantu engisebenze nabo last year ngifika yibo abantu futhi engisebenze nabo lo nyaka and I'm sure yibo futhi abantu engisebenze nabo engizasebenza nabo next year. So ama rivals babesebenza nabanye abantu so lwana sekhaya ukuthi yimi phela ngangisebenza noGwaza usehamba noMafohla kanjani so but that can create for the yeah but leyo sakhuluma ngayo uma kuyikuthi isenze okwamanje ambona ukuthi mayiza ukuthethiselana mawukuthi akulani utho wena olwenza phela akekho umuntu ongavuye kuseni nje edinyo ifone adobe ifone ascroll down abaculi lo ngusigodo let me insult this one no kumele kube mina ngathi mangizwa le ndoda yayingitshela ukuthi khona ngiyathethiswa ku Facebook yathi yona ngithethiselwa iclip engayenzayo iclip noma mina ngike ngabona ipromo ya so kuleyo promo leyo kule clip kusho ukuthi nje kulo isika kanje uncane lapho kuthiwa khona ngikhuluma kuhle khona lobani but I know wena okay ukuthi lokho kuclip ukuze nathi lapha sikuhlaziye sishaza ukuthetha wena vela ukhuluma kabuhle no mina ngakhuluma ngathi mangilandwa endlini njengomuntu walandwayo mina ngizaye ngisuke ngithi ngiyacula irumba and I don't think ukuthi ngangizosithola leso sikhathi sokuthi ngisuke ngicula irumba kungasingumsingeli understand so mina ngathi mangichazela abantu ukuthi kwenzakaleni ukuthi ngize ngibe lapha engikhona namhlanje ngabathela ukuthi no kunendoda thizeni efike yangilanda yangitshela ukuthi maniye kuphi e-studio ngoba sokulomonakalo okhona oyenzekile ngiyevusa irumba yiyo lento okuthiwa ngayithethiselo angibonanga ukuthi ngathethiswa. Okay manje naba I get it wena eclipping leyo wathi wena mhlawumbe wathi abantu abasaculi kahle wena no angizayi ngisho ukuthi abantu abasaculi kahle ngathi mina irumba ayisekho
ngikhuluma into engayitshelwayo wena wawumele bekuthethisa wena wawumele bekuthethisa kawula kithi ngithethiselwani la ngeke phela lalela qha ngathi mina fana nomuntu uthole enhlala nomkami uthi angakani lalela qha uyabuzisho ukuthi lalela qha kithi umuntu thizeni wangilanda kwami wathi ndoda hamba uye erumbeni irumba kayisekho wena so mina lapha ngithethise ukuthi wena bewungalaleli irumba angiyazi irumba angiyazi ngo so angiyazi irumba umuntu thizeni uyafika uthi ndoda iye erumbeni umuntu uthi ndoda iye erumbeni mase ngichaza kanjalo sengithethiswa so icala lami ngilana maybe wena ngokuthi mina kufanele understand ukuthi wathi umuntu wathi uzo rescue come and rescue irumba mawuzo rescue irumba we rescue from ukuthi ayise wangichazela kanjalo umlisa thizeni so kahle kahle bekumele ukuthethiswe lo mlisa kodwa wena uthi no angaze ngizwe kuthiwa khona mina umuntu othunyiweyo uyathethiswa uyatshana hayi ngoba ngicela ungene kancane lapha ngathi umthithenzo ogcina ngimlimaza ngomunye umbuzo hayi kwalimaza amafohla mina nxa ngimzwisisa is an artist yeah is being a very good one yeah akekho umuntu ongena ungabona usiyavula ishop business center uvula ibawa you are saying ukuthi either akula bawa le ekhona kumbe le khona idayisa into ezingacaciyo. That's what an artist does. So lawe nxa ungumculi ungazibona usiyangena emculweni ufika ukhethe a certain genre awenzeli kuphela ukuthi because wena ubizwe lapho but kukhona ukubonayo kushotayo ozokufika. So angila problem mina labantu bemthuka but abangamthuki kubo Facebook. Angithi kusemdlalweni yena uthe utsheliwe kwathiwa yena irumba iseko kazoyivusa ube gadla ngabamgadle ngezingoma but lakho futhi asingagadlani into kwantu twasesithukana ugcine usiba lama enemies emculweni vele awukho umculo ongela rivalry ngezingoma and kwenza kube mnandi lokho but of course kukhona esesikubonayo especially sikubona ku rumba sikubona ku maskandi especially abasekhaya abase South Africa nyabakhipha because bagudlisana bakhona labade sebephambana amaganda sebedukana straight begcine besiyajayana but umculo vele wona umnandi nxa kule that healthy rivalry ukuthi yena ngathi uzovusa irumba kaba kuye befike bechaya ingoma emnandi kule yakhe bamgadle khonapho kuzoba mnandi and kuba phela umusic lawo content creation so they will be creating content to go ahead ngalo mculo so I don't think ukuthi it's right ukuthi bamthuke laye I don't think nxa ukuthi yena wathi ekhuluma kwabo la wathuka abanye but ngendlela kubeka ngayo I don't think ukuthi wathuka vele kuyagadlwana. Your response ungathi hayi mina okuningiza kusho mhlawumbe eGaramtata bathi ngumisa eGaramtata basho njalo mabenjela ngifuna uunderstand amakuthiwa ngisazoyifunisisa le ndaba ngoba imanager yami ngifonelile kanjena yathi hayi ndoda izikhoma eGaramtata kunengoma eGaramtata so okwamanje sokukhona kunye senguzwile endimeni yerumba ebengakwazi angakabi show ngakho but senguzwile ukuthi eGaramtata kuthiwa le ndawo ukuthi eGaramtata akazikwenzakala lapha eGaramtata so bathe I think eGaramtata is where okubuya lento zobathi umxolisi ngeke ngathi mangitheka nami kubo Facebook ngicabanga ukuthi uzoba nomsebenzi engize umemezela impela ethi uzoba ngomkhulu oshintshile kunayo yonke ejwayele ukuba khona hayi kusho ukuthi liyaqhawela kithi lisazochazela kabanzi but litekini qhawe ubophe ziqine ngoba kulo December ingoma iseGaramtata okusho ukuthi kuzoba yakho yokuqala selokhu khiphele ingoma noma
sewuke waperforma somewhere ukuthi abantu lana senzele ukuthi abantu sebeyizwile bazizwile inkulumo zakho eziningi kakhulu futhi balindele ukuthi bazobe belapha eGaramtata bezobona ukuthi kathi uMafohla lowo okhuluma kanjena ngubani wenzani bazobuya impela eGaramtata bezokulinda bezobona impela ukuthi hayi lothi uzovusa irumba ngicela ukuphendula lapho mina ngihamba le rumba government iqembu lami balibiza bathi rumba government uhulumeni kahle so uhulumeni uyasinda uhulumeni esinda kanjalo angakabi lolwazi ukuthi umanager wami uvumelaneni labantu baseGaramtata. Okay, so angeke ngisho ukuthi ngizoba seGaramtata ngoba ungibriefile nje kuphela wathi endoda ngoDisemba izikhwama zeGaramtata azange asaqhubeke la phambili. Okay, so angeke ngize ngisho ukuthi ngize eGaramtata because mina ngihamba le government. wena wawumele uye kumaskandi omajozi laba bakuphambalisa bese ngiye i-content uyizwa njani i-content yakhe yayikhuluma No, kumaskandi yalo hayi isikhondelo but isikhwama bathi seGaramtata isikhwama bathi seGaramtata isikhwama zeGaramtata usho njalo no imanager yami isho njalo. So anginalwazi angakezwa kahle angakabi kwazi futhi ukuthi sizogcina sivumelene ngendaba yeGaramtata angazi. Okay, yeah, okuningi but makungenzeka lelo thuba libe khona hayi igovernment yonke izobe ikhona ngale eGaramtata abantu beze bazobona ama-ministers wonke werumba abazobe khona nohulumeni impela werumba ugovernment umbusi wabo uzobe khona live stage mangabe kunguvunyelwe yena mangabe ayilana ngiyaku-understanda kahle impela ngicabanga ukuthi futhi ngeyinye yezinto engicabanga ukuthi abaculi abaningi bayayilekha yona le nto ukuthi umuntu abe nemanager okuyiyo ekhuluma nabantu ihlele izinto labantu ize nje kumculi yonke into isiphelele. Isikhathi esiningi uthola umculi egijima abhala ngapha kushuthi yibo labo obasho ukuthi umuntu yabe ngekho busy so uthola umculi egijima lapha kusasa use-champion uzama ukucela ukudlala akabizwanga lokubizwa ufuna ukungena kusasa kuphi uzama ukudizwa MC ufuna ukungena futhi adlale. Ngicabanga ukuthi imicimbi kumele ama-manager wakho kube uzwe i-manager isikufonela ukuthi indoda ngelanga eliyukuthi sithole umsebenzi endaweni ethile or noma kungabe kungasimsebenzi ngoba abanye abantu ke bayalekelelana bayancedisana ukuthi hayi mhlambe uzakwena uthizeni unomsebenzi endaweni ethile ungahamba nawe uyomlekelela selokho naye wakulekelela ngelanga eliyukuthi. Ngicabanga ukuthi into esiyilekhayo futhi kakhulukazi kwabanye abaculi yikho uthola ukuthi ugcina usuthethisa abantu because uzobe ufrustrated ngokuthi kwafika i-champion bangakudlalisi bakuncisha notshwala benza izinto eziningi. So yikho mhlambe okwenza uthola abantu sebehlala bethukana. So ngicabanga ukuthi ngezinye indlela into ishoyo into engasiza kakhulu abantu ukuthi iba ne-manager understandayo this industry futhi well connected. Umhlaba esiphila kuyo is not all about what you know, it's all about who you know, ukuthi wazi bani ukuthi ozokuthatha akuselaphayana ungakwazi izinto eziningi but ube push stage uswele stage ozoperforma kuso ugcine ususihlupha emcimbini yethu ufuna ukudlala ngenkani siyale usithethise uyabona. So kuba kanjalo. Ngicabanga ukuthi ngiyabonga ukuthi ulethe that thing ukuthi you have got a manager or take care for lezo zinto engizokusho ukuthi Mafohla abantu bakuthola nje mhlawumbe ngoba ungathi uyindoda ebusy mhlawumbe ukhona omunye umuntu oshadayo laphana or ukhona umuntu odivorceayo laphana ofisa ukuthi uzodlala emcimbini bayakuthola yini noma uzobe ungekho futhi ubusy like njoba ngishilo into eqhakathekileyo kakhulu mawuyi artist or angazi ukuthi babizwa kuthiwa ndawo abaculi irumba kuthiwa ngama-artist kuthiwa yini mawuyi artist kuqhakathekile kakhulu ukuthi uthole imanager ekuhloniphayo wena ekuvaluwayo futhi yona. Yeah, isithe sikuqonze ngokufuthi abantu isikhathi esiningi abatholi ama-manager basuke umuntu athola umngani wakhe oseduze la uthizeni bese uthi hayi ubani bani imanager kabani bani
kahle kusuke kungasi manager kahle ukuthi umuntu lwana knows ukuthi usemsebenzini like njengoba makuthiwa uyi manager yespa so siba ne problem ukuthi umuntu ukuthi i manager yakho mbani mina ngathiwa hayi manje sule manje sengithi hayi i manager yami nazi umxolisi onawo kumsebenzi lapha sey manager yami so kumele ngicela ukuthi mhlawumbe uchazele abantu ukuthi ma umuntu efuna i manager babheke iziphi izinto ukuthi lo muntu abe manager kumbe bawa interview ama manager wabo babafone ndoda right lapho ungaba i manager yami okay sokuphelile so kuba kaningi ukuthi okay uyabona endabeni zama manager le kusho ukuthi i position very serious kakhulu mina self ngikhulume ngami umuntu ongangimanager ngimbona namehlo bese ngimuzwa ngendlebe liyakhuluma kakhona ya kusho ukuthi angeke uzwe imanager yami usehle uzimanager wena i-life yakho so umuntu okufanele uthi imanager yakho kufanele ubone ukuthi yena uyakhona yini ukuzimanager before umnikeza umthwalo angasuza ukhona ukuthi abe so kumele manager so it's very important ukuthi you check that position ukuthi ma umuntu umnikeza lo msebenzi ukuthi abe imanager yakho umcheck yena ukuthi yena uyazimanager yini yena uhlelekile yini ungazinika leso sikhathi ucheck abantu abafuna leyo position because it's a very dangerous position uzohamba usucela ukudlala emcimbini yabantu njengakhona ukutsho ukusuka so kuyiko khona ukusifisela khona ngani ukuthi abantu belale bethethiza right khona ngendaba kuyobe kusukela kumnumzana yena lo umfakileyo kumbe uCCTZeni umnumzana ukuthi yena uyasehle ukuzimanager yena self sehle ukumanage life yakhe ukuse umnikeza umthwalo ukuthi azomanager wena ngobe ngicabanga ukuthi angazi ukuthi kukhona lapha engabe ngishiye khona nawe ungasho ukuthi mhlawumbe kukhona enye into obufisa ukuyidlulisa mina yangigeja before si wrap up ngobe hayi mina ngisuthisekile hayi mina ngisingani hayi angazi but hayi manje bona ngathi hayi singalinda uJude Sibonga kakhulu lapha besinensizwa uMafohla insizwa ithi ifike la emculweni weRumba ilethwa insizwa lapha uMzingeli phansi enkaya sibonge lapha kuMzingeli ukuthi uhambe walanda iciko waliletha ithi insizwa yena ibingazi lutho ngokuthi manje ingene entweni zeRumba kwase kuthi omajozi noma bona becula uMaskandi bathi hayi asifuni ukuthi ungena lapho uMaskandi ngoba uzosiphazamisa ngathi uhlakaniphe kakhulu futhi ngathi uzocula mnandi ucile usigqibela bazobethi bamfuqele ngapha eRumbeni wasengena kodwa engikuthandile uthe yena bewuhulumeni weRumba bafuna ukuthi bazolungisa okunye okuthizeni ngoba ngokubona kwabo bathi iRumba bebengasayiboni ukuthi ikhona okanye ihamba ngonyawo all right siyazi ukuthi umsebenzi kaHulumeni nabo cabinet kusuke kuyiloko ukuthi bengamele zonke izinto kusho ukuthi insizwa ichaza lokho ukuthi ukufika kwayo yona la emculweni inguMafohla ngicabanga negama yilo lokufohlela ngathi noma isho lona kodwa ke ngoba isifohlela kungena uthi yena uzokwenza khona lokho ukuthi be ugovernment bazokugavela ke manje iRumba kusho ukuthi ngicabanga ukuthi niyakwazi ukuthi la ku government kufika uyahlala kuzokuthiwa umnangagwa namhlanje uyashafula umunye yasuswa ngalo ke nguminister of police ufakwa ngale be nguminister of amajele omunye minister of lower education ayo manage crash omunye yathathwa futhi yafakwe phezulu so ngicabanga ukuthi bathi baUhulumeni kusho ukuthi bazokwenza lokho eRumbeni sizolindela lokho ngoJuni ukuthi mhlambe singathi silinde ngoJuni ukuthi ubani uyakhipha ialbum sithola ukuthi kade uHulumeni dala emxoshile akasekho nawe dala berishafu lapha kamene reshuffle has been done umuntu akasekho sokuchaywe ikhu so singathi siyafika ukuthi ikho manje ayishaye iqawula kithi ngoba hayi ngibophele singathi siyafika lapha sokuya 7 days of November kujwayelekile ukuthi chawe kuthi siyafika ukhiwe ngasethethi wena lokho lizitshela ukuthi uHulumeni fiko sports uyabona into engayijabulela kakhulu mangabe ikho ingabe sishayiwe ngoba kusho ukuthi nyabe ngayenzi enough
lapho ngasekhulumeni la into engajabulisa kuphela ukuthi igama leRumba government liqhubekela phambili la ngaze ngibe sengichayiwe ikhu lozo chayiku uyafisa ukuthi naye aqhubekele phambili asebenzele abantu injongo yami ukuthi loza ngichayi ikhu abe namandla ukudlula mina ukuthi aqondise lento bese nithi niyibona ilahleka. Ay siyabonga kakhulu madodana. Asilindeni bakithi uJune afike sibone ukuthi iRumba izobe ikuyiphi i-level according to umdlalo lo abafowethu abathi bona bafike ngawo and futhi bafisa ukuthi bayishintshe bayibeke kwenye level. Ngicabanga ukuthi ingoma zabo bathe zikhona. Ngicabanga ukuthi ungahamba laphana ku YouTube ucheke uMafohla and Rumba Government. Ngicabanga ukuthi lokho ngeke likukhohle kuba kulesindo njalo. Hamba ku YouTube ufika ucheke lapha ube susitsho wena ukuthi la kuma comments ukuthi hayi uhulumeni phela ufikile nomusho ukuthi hayi lapha ngathi kungene inyizano lapha madoda sizoba le problem. So hlale kunjalo emakhaya. Ngiyathanda kakhulu emakhaya. Lingakhohlwa ukuthi le video li share niphinde ni subscribe ku channel yethu. Siyabonga kakhulu.